Ni wirigiro bwakwa muleithiria wa Meru TV ntukwekunitie na mbere boya iria Alhamisi ya tariki 29 mweri-ini wa 5 mwaka niyo 2025 kakwatwo weni kirenteto cia Meru TV muthenya bita wa Tirimbabu na rwangiro gima wa mwiri ni ndweyanite mukana kiri baraba kwendia ana banonu bake na kinyari twaba University akiaria secretary wa rwangiro gima wa mwiri kaunti ya Tharaka Nithi Mary Muthoni ni wite kuri na mutu ya ana banonu gutumira mbake araba betete na mbere kuongeleka mwandiki wetu wandetwa murimi wa mbogo katwambiririe na riboti warira nthiguru ya Kenya kwirigirwo gukungwira ntugo ya mbake nthiguruni mambura marama kwirigirwo kuruthirwa ndeni akaunti ya Uasin Gishu ntugo ya Jumamosi indi PS ogima bo mwerekeri thirikari nene Mary Muthoni augite guku Kenya twana twa miaka 10 kuthi mwanka miaka 17 igito kunywa mbake muno arakuringana na uchunkoni bonanitie ana 650 ibagutumira mbake kwina maundu maingi muno maratuthinia na especially ni undu wa utumiri wa mbaki tobacco na nicotine ate ciana cia miaka 10 miaka 10 na 17 nimo maratumira mbaki muno na ni maratumira mbaki ciana ingi kinya nginya 650,000 kana 650,000 Muthoni akionekana kuruta mukana umunene kiria biashara baraba kuruta biashara inthuku cia mbaki na kuga thirikari kabagwe mane kabagwata. We have seen many times that we approve products and we give license to merchants who are bringing these products into the country, and thereafter they bring a different product which has content that is more dangerous to the use to Kenyans and many other. Therefore, we want to warn the tobacco industry that we are going to continue with the crackdown. We are going to continue closing those shops. We are going to continue to stop you from bringing products that are going to be dangerous to Kenyans. Kiuga utumiri bwa mbake ibutimaga muntu akaywa mirimo imwe mithuku muno. It's a really worrying trend, and especially to school going children of ages between 10 to 17 and the university going students, because some of these products are flavored and they are very attractive in terms of packaging and are deceiving, but when you look at the health part of it, they are causing chronic and respiratory diseases to both the young and the old. Therefore, for the people who are engaging in the trade in regards to these novel products, we will come for you, and especially when you distort the information in regards to packaging and also the content that is in those novel products. Indi Muthoni arutite mbitwa kiria aciari kugwatanira na thirikari kiri kurwa na utumiri bwa mbaki ndeni ya Kenya. Na ni turenda kuria aciari ni tunyitanire namo nigu tubote gutethia ciana ino itikathi na mbere na gutumira mbaki, na ni mbaki tunyamu turia turoka turetwa electric cigars, cingeire twa shisha, cingeire twa maundu iretwa vapes, na nindirenda kuria aciari tunyitanire muno tondu acu nimo key stakeholders cia kumenyerera ciana ino. Riu tukithi ku celebrate maundu ma World No Tobacco Day, ni tunyitanire nigu tubote kunyibanyibia matumiri aya ma mbaki thiini wa miturire ya Kenya. Kiripotera Meru TV mbita murimi wa mbogo. Vya sana murimi wa mbogo nonto bariboti na njira inkinyaniru. Nora wari waziri wa ugima bwa mwiri thirikari ine ya gavana wa Baile Kiraitu Murungi nonanite kwanirwo kwawe nonto bwa thirikari ya gavana Mutuma. Araurite mawaziri bara bathuri kuciumia kuruta ngoni nonto Meru neti nyuma kiwiti na mbere. Polokina urete ya siasa kwa gavana Mutuma kanya kakuritira akaringwe.
mbunge atongere bange beto mukono muno to support governor wetu His Excellency Mutuma Twethingia aturitire ngui nontu Meru nirari kuthuka. Na wari waziri wa ukabele thirikari nekiretwo murungi niwe Mutuma ura wari waziri wa mantu ya ukania ugima bwa mwiri na umirite na utarama waziri bathurithai thirikari ya Mutuma Twethingia akiwa ende thai kabarikirie na bombe kwithia ni bakuruta ngui kenda betithia Meru na mbere na kinya kiria siasa ende thai tikaitaka kuringa siasa ende nikaka Mutuma kanya kenda atira Meru ngui tukaria mwaka yu mwanka ngavana wetu ambo turitira ngui ura kwagirite inkona in a very good team cabinet na boba ka good opportunity ba turitira ngui na cabinet no kandi bere embark on rapid resort initiative ito kwenda kuona matokeo ya manene muno nyuma ya mwaka yumwe kareni ndi bukama with rapid resort initiative nikenda antu wa Meru tukomba kuona maendeleo ura kwagirite na inkwira atongiria bonde tukaria siasa dengi dede Meru katu support the present regime nikenda tutate ita pombo kinyithia Meru atukwenda ukinya ori wake ari mantu yako ni wagagi bokaria nteri sembe na wese ende nikobati kwithira kwina antu haya kana ukaribu boya bokulikithia konsoko kenda antu batekethire bakithukirwo ni maitha ko kaita na kaita Meru ire exposed ando bakomotere mwanya bakulukira kithakene kietu bakuluka bakethira bakwenda na bachoka batura. So purpose of that conservancy ito hakikisha ati ndene Meru kwina mpapa zone irekethwa ikia surveyed 24 hours nikenda utekinya ng'ombe imwe ko itikirwa ikuruka that mpapa zone ningwetikia tuka follow that idea mantua security ndene area ye ya bwana ntu ya ite a thorn in the flesh. Keripotera Meru TV kumembe beta Mukiri Onkonja iboya sana Mukiri Onkonja na karibaru iri rwarera bore ndiponanite kuria kwanirwo kwono ntubwa myari ira mubunge wa Isiumbunge kiu mugambiri ndikiri ari bunge ya kumeneria atongoria bangi ari ora wari waziri wa urimi Mithika Linturi akariba barua batere kuswa mirandi ontakotonya ndwene ya kisiasa barite bore munini wa rais Kithure Kindiki rigiri kulunga bore ntuku ya Jumamosi araba muritie kutumira kanya ka kumenyethia Kindiki mathina ya raba ukilukira malikweto wa Nteto mwende walaiboni mwewe nasio. Madam Speaker, today you notice that Mensah is known for organizing criminal activities. Madam Speaker, we know for sure this man is the one who organized the what is circulating in the media today, that one honorable member of parliament, Madam Speaker, has been hijacked, has been abducted. Ni miare ya mbunge wa Bore Ndikiri Mugambi akiarekere mbunge nene arakumeneria atongeria bange untu akariba Bore bachumirite na muthuro yonene na kumeneria miaria ye araba wete bathurire mbunge Ndikiri eto bachwira weti na mbere ndete kurumana bagitareria mathina kathomba yarabona kumanya notejanirwo ni mbunge oyo turiuga tutathurite mujumbe wetu Ndikiri murwithania etana ara parliament kwarerite bibitheri na yuthi tutena ngugi tomutuma parliament eto tutetera aturetera maendeleo ende wena ari imantu jandwa areta parliament weto chambe ba muturi gweta kurumanga atongoria bangi onto eta agira kirete to tugirira bangi bareta bakarigwa na rabora injogu batu na ruire rwarera turara na iria njogu itwaringere tugwera akaringera finance bill. Yes, etera omya kebara aringera kura. Yes, na itwaregete abatonjensi. Gintu kiria giturigarite turi antu baburi asoma no ruire rwarera imwe simwa wetu gwita mbunge antu eta na biria bitu ege batu turi antu baburi etete amingewe etete amarumi na kwenda kumenya chirubari chende ne chakachagwa ntiko meichia ya kwenda kumenya mono antu amenya thina ira chikwagwe chirubari chaka ndene chakachagwa techo muhimu mono nkuruki ana betu bokwa chirubari chakachagwa techo muhimu mono nkuruki estima ito tena chona barabara indoku natigana na Nteto inyinge banka bamithika yetwa ria ti murithania aciari bawe bamenyana tabakuga ria ne aburi wekireta ndoye ingana wekireta stima ingana arete kuria parliament na au utemaendelee nazo okera tiga kurwa parliament
Ebu kuja huku mashinani utuangalie. Kutinda urumeta bange oarogete no irumi weteta ko baruma keterare irento medeka rentore motugi ito mwasimiwa imanyara kanywa na daiji goto kira doekwera na wote stima no ntole ndigiri ngogiane gwetoteta ya parliament akera ya manto yateagirite ndauga natigane na nto bau atuitera ngogire batere nareorera munini wa rais Profesa Kithure Kindiki erigeri bore kiumia ki riu akaribaiba urete rendekiri kuyukia kanya kana barombera maweti na mbere indete kuringa siasa itio batethia rais president nejete ukaringa siasa si otheri ugeta kurujithania na parliament otheri ito butorombere inya barabara torombere inya stima to maundrune tabatu ndukimbethe tutene nyango gesia wita kaundi tango esi otonga andira onokere inya njara utegere ni njara ubone miraene ni tutango esi otonga tutegere bwega to kuromba Saturday wona president yeja gerio turombera batu ndukimbethe ngwesia wita nikenda tutethuka okera ugoko mama mono me ake komi imekebere totindiri tojojo era no totora kana to eza anjwere bai barabara iteri natage mutundu jojo akwajo kugoroka iteri narango etera mwasimiwa ndakwere kure kwe na ndakweta yo kenda ndathina onkuria ndi batu totora ndeje muitone totestima totenjera ngare ciothe ciange munyisi aremo ikweja kwenga njogu. Ripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende Walaibuni. Kadho cia mwanya mwende Walaibuni nonto baribotu na njira inkinyaniru na tuta na mbere na nteto cietu akariba Kioru ibakuria mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara kubekira stima skuru ya Kioru primary na kunya kubekira ndarasa mwere nayo majira ya bura aberete araba wete kwa Sintobi ni kutomete bati wa nyuma kiweti na mbere ikoyete mweshimiwa etagwa njinji yagogote ende athiete kuthiria tamu ya mianka 10 atigiria tweneria tweraga twakira ndagaca Kioru primary school agamuroni wa majira atwera agaturetera stima Kioru primary school mianka yere na nusu etigarete mwanka wa thirikari othira tucoka ciacani ende nerwe ariugare ndagetikia ngavana Kioru na tutejanerie tarwana roni ni rwa torotokia tio turenkia tutiria nene itwatejaneru onto goko gweto igonto kwega muno na turingwataniro muno gutikinyaga maendeleo antu bara bombe tuthuraga Kioru yena polling station ya kuringira kura turingaga kura bakamata kura bathi Nairobi babange bathi county Karwana bakariganiro ikoko tigoko na ngabana wengwa tutamona Kioru twamwere kura ciothe ngabana njoke na ariganiru Kioru kwa wende nyobura nkwendaga kuga agatore oraga tutethia mwanka gwa 2027 nwatokagwa nwe marengo totimenya na totamona aringe bathimo auga gwege na tithuganite manto mamajira enara Kioru enara ndagaterera nyamonge enara marengo arekura kinya tie ya gogo ya kuri kuringo kamuro aka kamaira gatie kaga toiwa twina biashara cietu ithiete na mbere bwega cukuru ni kamuro kia twekete tisho keria na beto yabaete cukuru mwanga wa tweka twakinya tu next kinya yari to beto ba cukuru kunyia na unio twekira katanta kirinte to cietu kadho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya kakwendera kaita kadhongi kayuri ni thari mubya murungu mweninya bitawa Tirimbabu.